I ovog trena trka je puštena, Mala Munja ide na čelo ove trke, Luna Miletina na drugoj poziciji, sada Ruby Roza izlazi na drugu poziciju, Stani je na trećem mestu i dalje Mala Munja na prvoj poziciji, Ruby Roza drži drugo mesto, Luna Miletina i Željko Ilić drže treću poziciju, Mala Munja, Ruby Roza, pa Luna Miletina, Bones Collector sada izlazi na četvrtu poziciju ili na treću, već treća je Bones Collector, sada ugrožava i drugu poziciju Ruby Roza, krenuo je silovito Bones Collector i odupire se ipak Ruby Roza, Mala Munja i dalje drži tempo i dalje vodi ovu trku. Mala Munja na čelu trke, druga je Ruby Roza, treća Bones Collector i oni su se poprilično odvojili, iza njih su Luna Miletina, pa potom je tu Dilber i Elza. Mala Munja i dalje na čelu trke, Ruby Roza na drugoj poziciji, Bones Collector na trećem mestu, ali krenula je tamo s polja Elza sada izbija na treću poziciju, Mala Munja, Ruby Roza, Elza, Luna Miletina, gužva je tu oko trećeg mesta, ali nema pretnje za sada, nema pretnje ili ima pretnje s polja, Light of Paris kreće s polja, Light of Paris, Mala Munja i dalje na čelu, Luna Miletina kroz sredinu, Light of Paris s polja, Ruby Roza s polja, Luna Miletina